Igiri aria maigiraga guku bururi-ini kwiyethera miaramano ni mahingagirwo njera-ini itiganite kuria aingi ohwo aya ni akuma bururi-ini wa Uganda na gicunji kia 29 harĩ 100. Riboti ino rekereirio ni kamiti ya gutetera ihoto cia umundu toria gitawa Wanjiku aratutariria thini wa riboti ino. Oho akuma mabururi ma nanja aria mokite guku bururi-ini mugaru na watho gwetha miaramano maikitio Kenya ni kwaga maratathi maria magiriire gwikuruhania na wici wendia wa ciana undu umwe na kunyita ciana kia hinya. Riboti ino irutitwo ni kamiti ya gutetera ihoto cia umundu KNCHR kuria yugite aingi ao ni akuma mabururi ma gitaru kia Afrika ya irathiro. So we found 78% indicated that they had been arrested by the Kenya police. Again, 10% by private citizens, 4% of the respondents also stated they were arrested by either CID or immigration officers. Afitha munene kamiti-ini ino oigite gicunji kinene kia ohwo ni kuma bururi wa Uganda. 32% had stayed in the country for about 5 years or less than 5 years, 17% again 3 years, and 20% for almost a year. 70% are individuals that are across the borders. And most of the times you find that the communities across borders are almost the same. You find if it is Somali, we have Kenya-Somali, we have Somali, and we also have Boranas from Ethiopia. Aria mariirie ruhonge ruru moigite mokite Kenya gwetha wira, gwithara ngui, gucerera andu ao na angi kurehwo ni ekinai aria mendagia andu. We have migrants who have stayed in Kenya, even though they are still irregular migrants, they've been able to form families here, and sometimes even when they are arrested and they're taken through the system and released and repatriated, they end up coming back to Kenya again to address because they have the roots or they have the families that they have already planted in Kenya. Riboti ino yongereire thirikari ikoragwo igite makiria ma ciringi bilioni 2 oro mwaka kuhangira ohwo aya kigina kiria moigite no kihuthike mibango-ini ingi ya ukuria wa bururi. The interaction of arresting a migrant commences all the way to the investigations, presentation to court, the charging, the prosecution, the sentencing, moving from one point to another, then the entire repatriation process. Hindi ya guikio ngono ni borithi, amwe ao ho moigite ihoto ciao itirumagirirwo, gwitio mbeca na mathina mangi maingi. 44% of the respondents alluded to the fact that it took them 48 hours before they were presented to a court of law. Again, while 25% said it took 2 days while they were in prison cells, and 35% of the respondents stated they were taken to court within the stipulated time of 24 hours. Agitetera borithi, mwaria wa ruhonge rwa borithi Charles Owino oigite borithi makoragwo makiruta wira kuringana na mawatho maria mari ho. Our main duty is to enforce laws and regulations as stipulated in the books. And therefore, I would request the Kenya National Commission on Human Rights to move further on this particular report and get out ways in which maybe we can come up with legislation that would improve on the rights of these individuals. Gerifotera Kameme TV, Jeta Getau wa Wanjiku. Ogigweta ritwa Kimende andu aingi moyo kuria wa mboga mithembe tiganite ni undu wa rira riega riria mimera ino ibataraga na oho aingi moi kundu kwa heho no hihi ni kihumo kia ritwa riri Kimende. Itura riri riri gicigo-ini kia ubunge kia Rari thiini wa kaunti ya Kiambu na mwandiki witu wa Mohoro Wanjiru wa buroni acerete mwena uyu na gatũithĩranĩria riboti ino. Kilomita makiria ma 50 kuma muciĩ munene wa Nairobi, barabara-inĩ nene ya Nairobi guthii Naikuru nikuo itura ria Kimende rikoragwo. Itura ririgicĩirio ni ugemu wa miti na urimi wa mboga mithemba itiganite. Miaka-ini ya nahau kabere itura riri riari mutitu na andu maikaraga matura-ini ma Fathi, Kaba na Githoito hamwe na matura mangi ta uria Stephen Kimani uria ni muhuri wa bica aratutariria. Kimende ni nickname ya mundu waina kamukawa guku Kimende kari haria ikwete hau rugongo. Riu andu magithii na ngari ri maugaga twathi ha Kimende kunyua cai niho hagire Kimende no guku gwitagwo Fathi. Athungu moimana guku Tigonire nio metagwo settlers makioya migunda iri ari miega guku kwari forest ri riu mayoka makihe andu mititu guku ona andu maigaga gutikaraga to kwari kwa njogu ni undu wa he
no ndo wa heho. Ngumo ya mukawa wa muthuri ti Kimende yatambite hakuhi na kuraihu kuria tiri mwe kana meri aikari itura riri manathie gwetha motungata makihuthira ritwa ritoikaine ni thirikari. Tutamenya history wega twagithii tukahandika imite Kimende twakinya Kiambu ni gwajia gwa kanjo tukirwo guti Kimende uko ni bathi taida na kanjo maita maingi muno license ini form ini cia kwagirwo guku tiri kindu gitagwo Kimende ndu wa kumathumbura muno ri niguo gwathia ugituika ni kime ikihitukio. Kimani uria ukoretwo ari muhuri wa bisha kwa mekiria ma miaka 40 niwe wahurire Kimende bisha itakiririkano kia kuria ritwa riri riumire. Hindo kite gucera guku no ndamumenyete ni mbere ngimuhuria giti-ini giki niho haha aikarite haha ngimuhura bisha imwe. Miaka-ini ya nahau kabere itura riri rianacererwo ni atongoria matiganite ta mutongoria wa bururi wa gatatu Moi wa Kibaki na uria wari mubunge wa Kiamba Njenga wa Karume. Thutha uyu itura riri ni riambiriirie gukura na gikiro kinene kuria riu ni rigite na riri mweru kwambiriria mafengi mathukuru na wabici tiganite cia thirikari. Ari makurite muno ingi tondu haha ni center barabara kumana kagwe na guku itherero yukaki guku tauni ino kumana Kianda tauni ino kumana kuria bathi Rugongo tauni guthira kumana Kinariri tauni ningi ngorita mafengi me guku ino mwaka hagakura kumana Limuru ona andu maingi mwe guku ni akuma mwana ucio wa Kianda nike tumaga hakure tauni center Ore itura rirakura ri mbere twambite tukaheo dio ora burudi uthiete gigo tutikehetwo kinya DV riu ni headquarter ya rari headquarter riu ikoragwo guku na gukorwo agendi magithie gucuha mutito-ini wa Kirita no muhaka magerere itura-ini riri ria Kimende ni gucungiriirie meki ya biashara kwa danduka itura-ini riri. No na gutuika ehitukiri ona moya ikare itura riri matitaukagwo ritwa Kimende riumire ku indi andu aingi maigua ritwa Kimende ria gwetwo kiria giukaga meciria-ini mao ni heho ba na gibii kiria gikoragwo kuo. Ngiribotera Kameme TV retorako ni Wanjiru wa Foro. Thegio Wanjiru wa Foro na muroreri wa Kameme TV gai kihoka ni wagikorwo gitaukwo umuthi ni kihumo kia ritwa Kimende. Thegio muno makiria Wanjiru wa Foro ni ndo wa ribotio na kwa hinda riri kuthoma yuma cia ndumiriri ciaku nigetha tuikorwo twigikira gaturumo mohoro maito. Grace Gabriel kuma kurego mwena wa Nyambari kuni kaunti-ini ya Kiambu aikiwa ni BBI gacaina ndathoma ni ngatho muno makire ni undu wa ndumiriri yaku. Philip Kimani mutheru igi kuma kurego mwena wa Ruthigiti ni ngatho ni undu wa ndumiriri yaku. Mundu gwetwo wa Maria wa Mai Mahiu aikiwa gikiri mitambo-ini ya Kameme TV. Njoroge wa William Ng'ang'a aikiwa aratwirorera gikiri mwena wa Mohoro kaunti-ini ya Naikuru. Peter Masharia kuma kurego mwena wa Nyandarua All Kalao ni ngatho muno makiria ni undu wa ndumiriri yaku. Francis Jogona kuma Munyuthika ni ngatho gakuiga shosho. Thegio muno. Haya mundu gwetwo Chege wa Hi kuma kurego mwena wa Gabete na kaikiwa agikiri mitambo-ini. Kirika wa Mambo kuma kurego mwena wa Dandora ni ngatho aikiwa araturira agikiri mwena wa Dandora na kimundu gwetwo Mushiri Carpenter kuma kurego mwena wa Jafine kaunti-ini ya Nyandarua. David Miendo ni ngatho muno makiria na mundu gugitwo Esther Maina kuma kurego mwena wa Kayole Shine Pato na mundu gwetwo Maina wa Ndwati Thwani nduna gikinjiro ratwerera ugikiriku na wa muthianga gikiro gikirikiririe mundu gwetwo Irungu Jason wa kurego mwena wa Kimune. Thegio muno makiria. Boniface Martin kuma Gatundu South ni ndona ndumiriri yaku na hari andu maretia na baya riboti ria twai kurehera kuma kuri ogwo mwena wa Sagana kaunti-ini ya Nyeri na kuri andu maraikiwa twikorwo twigicokera pay bill io oro ringi 801 393.5 na ritwa riukorwo ikiruta Cyrus kana account name ni Cyrus 801
3935 na account number ukorwo gikiandika ritwa Cyrus na ontokorwo twikira riboti yo thini wa riboti ra twikira kurigo mwena wa Facebook undu mwena mutambo-ini witu wa YouTube. Ngamucokeria ngatho muno makiria ni ngeto Nungari wa Kamau na twikima na waga ki wa Muthoni inyagia muthenya wa rucio hiena utuko mwega. Cheza loto leo ni leo changamka cheza loto ni ndeigua ngenete muno kuigua muru wa maitu ni cindite milioni imwe wa mbere ni ndamuraga ngoro ndamwira icio mbeca ndunathie ngagure gacukari roto ni amaheni iri agandu maramenyekana akambia no eguthi na mbere ne madira kawe na mahinda ma gutea ngai no umuthi Nyana ndari ajira na hito ugaga vigeregere ni ngiugite bloko ni ndajira ajeta ina ati mware wa maitu toka ndona ngari